Ex-jornalista Aristides Gusmão Sarmento husi kona mundu tamba moras. Família halona cerimônia funeral bamate ising ia cemitério Lesibutak, Manlewana Dili. Matebiang Aristides Gusmão Sarmento, ex-jornalista Radio Timor Manek no Diário Suara Timor Loro sai, hakotu quarta-feira madrugada, lorong sanulu resen rua Fulan Janeiro, tina rehun rua ronulu resen rua, e Hospital Nasional Guido Valadares Dili. Matebiang husikela ni feng kabeng no oang nain tolu, mane rua no feto ida. Aristides Gusmão Sarmento moris Los Palos, lorong tolu Fulan Fevereiro, tina rehun ida tusia hitunulu resen 5, wanda 5 husi João no Jacinta. Narikus maksai media oficial partido CNRT. Misa funeral bamate ising ia capela Estação Missionária Nossa Senhora de Graça Manlewana, quinta-feira semanane. Preside husi amo Robert Jan Faller CSCH. Entretanto, amo Angelo Salsinha ihene humilha hateteng, matebiang mak emanebe sempre hamnasa ihene jornada moris, no taulara metin det ba ihe maroma, usikela história midar ba família no colega Sira. Ami koko emaida nebe hamnasa, contente, gosta be halima no colega Sira, hamnasa contente te teves. Emani koko maromat nyelaran dia kelaran dua poin saya ni caminhada moris. Ni caminhada tomat ni turba ni cabe ni uang Sira, bagbelum doven Sira. Poin sa beleza arte vida moris nian. La mengilu barak, la tristi barak, la hakilar barak, la halirik barak. Emani hamnas samat barak, senyum mat barak yang vida. Vida ida dinian, emo toto gosta, ni gosta halimar emo toto. Mas quando for responsabilidade bania, ni halo ida ne máximo ni for, o silêncio contente. Vida, oportunidade sira bania liu, ni marca memória, ni raihela domingo solo, ni raihela maroma kelaran dia, kelaran buat teves. Ia ni papa mama, ia ni mamaling Sira, ia ni kabe no uang Sira, ia ni tiang Sira, ia ni colega Sira velava muito conia. O insa compreende sem macaris, ia ni caminhada moris. O insa ini amizade no domi, ni rai memória bani colega Sira, satang bani família no ni kabe. Ia nai maroma kalau larang metim bade Jesus, nebe hatetelia los dalan moris. Aristides la ona tuir Jesus, no agora hakmate kona ia moris rohan lai. Arisos mengeluhan esane, mas benila mengeluhan ni kolega kan ni kabeng kay maseu, ni mengeluhan Kristo ia ni dalam moris. Hani Santo Tomé, ni mengeluhan ba Kristo di ba fo vida bania fo moris, fo tempo no fo oportunidade bania, ni mengeluhan ia oração, ia silêncio, ni tanis ba na infeto. Devoção makas temos para infeto. Ina infeto haturu milagre bara bania, tamane ni halo hele gruta ida. Sir nebe mag ni konta bakare ko insa na infeto intervene ni susar ida ikus liu. Ni experiência na infeto nebe klea. Ema nebe devoção makas temos. Adeus Aristides lahu maruma. One jornada moris to ona rohan, udira história bara kamutu ko anjo Sira iha renyo lalehan. Adeus, adeus. Reportagem Zarmandina Saber, Carolina Soares, Televisão Timor Post.